Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu yalinike heri na baraka na unono na swiha ho hanzahi rabbal alamin bom yarpwene shari shaho wanadamu wapeu nuwanza zero hombi yarijailiye liki wanadamu wahanzana hun duniani yalkhufirli madhambi ya hatu ridojwa ya ukaya rija ngarjo ulawa bonjour madina ima hauka izode za puzizo wenji wadiwaza ya ukaya waka wenji na wenji wakaili kwa wati waka wenji na wenji wa maana kwa wati wa alaikum salam mama azir sharji hanti ya ukaya ye dunia ini ya hatu garfanyozo ika dolono masulaha shardoza ya ukaya siloba nurungu wao karna ukaya gawa joja wanraji sof yeke dunia Mwenyezi Mungu hatamani ye dunia lejujulivuziwa yedo wakati watujoza la wandu watujofa wandu shawajofa ani wanadamu wajo wasulia rumba rende la hukumu la sontipia malana kazana wasuli lukaya haini mwanadamu na kidhamana ni zuyambao s'il s'agit mrumdzaze s'il s'agit shababi s'il s'agit mrumbaba haukaya wenji kwa jihada yao wafikiru ya ukaya hunu ngarbakio dahar hunu karsubaki dahar wa alaikum salam Natasha Ali Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema ya hifadhi haina mwana mkomori ya hifadhi haina mwanadamu Islamu ya rijali joka na heri hun duniani nana akhira insha Allah watukufu ngamina suje mbili ya mwado ye suje ya mwado gamjohuja owana shwale TikTok watsongo ubulia wafanyiwa zina na ufilmewa nano wanaume malaba ikao ntina ujani vumbuwe jina la mndu irahane japarsa uthibitif haukaya mwanamme rijo mjua a 100% ke mwanamme wa ihakanti juma ufeve na upasheo na ufilme na udenigro na shohatu karna mbana fasi garjom sijini yekomoringwa jom mjua yabora hare jaja raparsa uthibitif weda mno ya ukaya ye mndu subsionewa haou wanadamu wanungwao on se calme mais on va parler à les femmes qui sont sur TikTok wajihan sukai hazaha wadotselwa na ufilmewa na ukubali wadorondwa malaba garjo hujar me sujet garjo hujar me sujet deuxième sujet mjomba yalole mwana mshwa kwa tukana kirtas owaili wa alaikum salam Kasim Samira ya sayabo ya tsahamru ya deklare mwana e mwana mshia hunra kirtasi ya sayabo ya rantsemru mshenda zahe enda ya lola ulona nationalité bande enda ulona nationalité hasi yabo ngume na sola mrumshe wa alaikum salam mama Naim wa alaikum salam Fahayu Abdou Wahid guderanjola mrumshaha mtolaka hahe hari ya mramburse zemalika ya deklare mwana bahare mrumshe abasan nguliwa gejuma mena sende atamba hari ngujompulia ye polisi gujuhenda ya mkonvoke komkwa ye mwana ula wa hahe ya mdeklare mrojina garjo hujari mrongozi les gens sont en train d'appeler de déranger mon direct laisse-moi tranquille. On dirait ils sont là, ils voient ce que je dis. Quand je commence à parler, j'étais là depuis le matin, je n'ai pas vu un appel. Mais je viens de commencer à des appels.
watukufu ngari jao haruma ze sujet rahare jaja haruma ze sujet za hat ya urongozwa na swalo TikTok wajirani ko wa ubakipu hauka haini manamshe utso ujini kasheo ya jihanti ya ukangujo jabuli ye malaba walo TikTok walo watsunjia na wafilme wajirani les femmes faciles ce sont des femmes de ubakipu kanjo jabu warongozi rilongoze nwana ume masarambavi hauka maname rjo ujwa kakweli wafilme ripalso ushahidi ka wafilme wana shotkono wana fasi wawamba c'est quoi mon problème amjohu bloqué ok amjohu bloqué. Je t'ai pas invité dans mon live. Sana, Ganjohu bloqué. T'es qui toi? Commencez à parler. Je vais te bloquer dans mon live. Waubakipu. Est-ce que tu souhaites ça? N'importe quoi. Mruya jeba ni ya commenter au lieu ya unjanke li mtidobu ze sexy. Zahanyu mozini kawana umon filmeni. Ndoja muhunga mafiti na batani. C'est mon live. J'ai droit à crier comme je vais et parler comme je vais. Rare jaja harma et ze sujet zahat. Umambiani ya ukaya garimparao ni hanyo tipia. Haswa de mbajini yon tipia. Imbajini yon tipia. Umambiani ya ukaya yembajini ngwa parao ye komori kamil. Rangu nzuani, rangu mali, rangu ngazija. Nana rangu maore, rende harma majilis, ya joka ufanyiwa le 8 septembre, à partir ya midi à 13h. Rende rahimilie markazi ya hembajini, ijoka ufanyiwa, ya nzonde ya fanyiwa harmo mji wa Sumbusa, ikao ya mbajini wati pia, ngwa parao ya Komori, rende harma e majilis ya fanyiwa le 8 septembre, haruma elasali ya mshangama. Rijo ya ukaya markazi, yo ibala rungozinji. Ibali ya wana ikao mayati maujo la zo yabo. Ibali ya madrasa ya wana bidi wasome yabo. Nani shizungu, nani li shiarabu. Markaz ibali ya wana ikao ili oulanga uja umeanro waja usome Quran waki wanadabi. Yembajini ngwa parao ya Komori kamil. Insha Allah haruma elasali ya mshangama. Rende la saidi ya majili sa juko fanywa yabo. Waparao ze regio zonti pia zahe Komori. Rende la saidi ye riende e markazi ya hemba jini kuu ye markazi nkwi wahwao. Harmo mji mtukufu wa Sumbusa. Hemba jini waparao ze regio zahe Komori. Nana ezisi wa zahe Komori. Le 8 septembre insha Allah. Harmo la sali ya mshangama. Haini mrende ya towe, ye 10 euro, ye 20 euro, ye 50 euro, haukayonga mjieshe yao, kabati manadamu, ujuheda yabo, yato wakati kao, yoti konseri, yoti twarabu, yoti bali, shaizomali, zandeze wawa, ye markazi kuu ya hembajini, yende ya fanyo harmo mji mtukufu wa Komori pia, rende la saidie hasonti pia, balezi. E mwana ngujoka mwana adabi yode mana ikao ngar parao huwa Komoronsi pia ukayemba jini kamil ngwafanya majilisi yafanyishi hao le 8 septembre harmwe sali ya mshangama hunu Marseille ikao gayandiso partir ya midi à 13h ye midi owadzaze ngwajwandiso henda wanashwatu ngwajwenda gari parao zere joza hezonsi zere joza kumanzonsi pia au kanga jokaya iyo mapatano si mapatano kamdu jaliwa do upatane Mwenyezi Mungu ya jiabe Mungu yabonga parao wa Komoronsi pia insha Allahu hohanza Mwenyezi Mungu rendi abo hasonsi pia rahimilie e majilisi ya hemba jini kamil. Merci beaucoup Mama Nadia, ma soeur. Rahimilie e majilisi ya he yembajini kamil ikao yembajini ngwa parao ye Komori ngwa parao ze region rendera saidie ye markazi nku ya yembajini iwa hwao harmo mji wa Sumbusa
ngwaliparao le 8 septembre rende rasaidie rahimilie haini mru yende ya tsange haukayo ujuenda hato wa 10 euro 20 euro 30 euro 50 euro même 100 euro uhajieshe ya hunduniani na akhira wa Mwenyezi Mungu ajuri jalia insha Allahu rende ya Hasan Sipia haini mrende ya tole funvulahe ye hale Mwenyezi Mungu ajuri tamani zende za keshifa zike mwenje zilwonisha makaburi ya hatu wabango ni kiyama zike do shada haikao ijo utsonga rinjarma yembebo ya Mwenyezi Mungu ho hanza rabbal alamin galim paraoni ni wakomor nyoti pia harije rende harme majilisi ya hemba jini kamil wa wahao ye markaz ya hemba jini haruma elasali ya mshangama le 8 septembre yabo de wanansuanu a partir ya midi à 13h gamlindao nyimlo nu Marseille nana nyimlo ho Paris nana nyimlo ho Lyon nana Nice arme Faransa kamil mwende mahimilie e masula hemba jini risaidie riyehe rijeshe hunduniani nana akhira hanza rabbal alamina ho hanza Mwenyezi Mungu haini mrende ya towe ukangarinda uzinji gardo harmaze torabu gardo harmaze shughuli ekamru hende hatwa 10 euro 20 euro yende wa markaz mru yo markaz ya huwa komolonti pia yoti ambajini wala yoti ambajini sha yo markazi ya he komolonti pia haukaya haina mana ujoula wa mjini hende yo gujerengwando gujwenjanga ukanga joka imbajini wa ulahiki wanrundo ngena bo mji mtukufu wa Sumbusa ikawe markazi de joka wahwa wa ulahiki wanadamu hashe unasheulila arjomba Mwenyezi Mungu anyotipia rendi abo Hasan Tipia ye le 8 septembre hamwela sali ya mshangama rendi hani mredatu ile funvulahe ohanzahe rabbal alamin watukufu rare jajarmaze sujet gamanzola semna message nabi wanadamu anza zero hombi ya ukaya hunu Faransa pour la première fois gabo mkomori ujulwa le dina la Darkawi ikawa ishababi mriya Mungu ukoka karibu ne mafundi wa dini ikaonge parmi no wana wasoma hunu Marseille Mwenyezi Mungu amnika hikma na taufik habuwa hazi ikao ya magaza yo uhuzan rovi yo uhuza tout ce qu'il faut s'il s'agit shahula Gujulhaniho ikao le dukalahe ye adresse 358 boulevard national ikao habuwa restaurant à volonté ikao yo hamba lidi resto e restaurant yo haibuwa banda habuwe magaze alimentation wa komodo lo ya wafanyo hazi habuwa ye magaza ye restaurant ya lidi resto ikao miukayabo mido haina mwana mkomodo ulo hunu Faransa mituram ulona duka ulona magaza ulona nguza activity njaparo kana ubanguzi warange kaka ni muhimilia mido ukuhenda tufanya zepibu tsones emanyanyasi Darkawi habwe resto à volonté ikao c'est la première fois harme Faransa kamil shababi ya jitolea ya buwa restaurant ya renga wakomo watimizi kume wafanyo haziabo ya walibao wabuha wanadamu wadongonji ya harme site ya Google ri amini ukaye monde entier ngwao yabo ngwao nao zifanishi hao mleo unaoka wakomori waruvu duwanjia au wamenya wa resto à volonté ri amino ukaya eshahula shi prepara au yabo shifanywa yabo wazungu nana maafrika nana kabila zinji ngwa jao ngwa kao yabo zabangi swa komori arundia na rohombi ole ya usutene mana mkomori ya juones ya jitolea ri amino kahunu Faransa ndaye basi Voilà le restaurant zinji hunusu zihimilia. Chez restaurant à volonté. Ne sacrifice, ne zemani. Ikao ya investisi. Haruma magaze alimentation. Yardia je investisi. Haruma ya restaurant yaha. Yarenga wakomori kume. Wafanya haziabo. Wabuha wakomori. Wadongwenda womenya. Na singar amino kaho jimli fuahu wakomori. Haina manadamu ya jayabo avre. Majibi ngayo. Madaba ngayo, suzingizo, pilaungizo, fropale gobongilo, mngofa msolo sambusa ngizo, kabati shitio.
weda watsongo ukase restaurant ka kwa na ushida wamenye na haina maneda mujoji benu waza sura za hairi mrambua ya ukawa mruanzu ya dhulumu wenji wafanyo hazi yabo wahundrao zekutiza hao yabo wahundrao maisha ya hao yabo majihansi mmenyao yabo garma bienu bwa Komoro si wandu wa uhima rikema solidaire hani mrasutane manyanya shambaki harohombi pour la première fois hunu Marseille et resto à volonté ya kaya nzima dia he chinois mnyezi Mungu hajabu wa mwana Mkomoro ha buwa resto à volonté e wa Komori ngwa endawo wabuhe wa Komori watsongo uhima umenya. Oui ça va Marie Youssouf mama chérie du cœur Nsongo ukansi na ukase no wazungu wajao ya bongo au kontan o wahidi wajao ya bongo au kontan ye mafrika wajao ya bongo au kontan memu wabushi wajao ya bongo au kontan shababu he wana wa Komoro ole ya msutene mkansi nga menyao mjie Google mdonzi ya commentaire fantomu nanyi wa Komori kamkara dhumadwanzana risikiwana damu wa roho za rohombi risikiwana damu wa roho za shuma baka mnauona Mkomori hunu Faransa kamili yafanya hama darkawi ya buwe restora ya mbao lidi resto ya lidi resto ngyo yabo wakomoroti pia wakomori kume nusia hao watona kirtasi garjo uzamba warengwa hazini waliba onro iyo roho mbindai na nyiga monao wahidi nuwarabo wenji wabuwa zehazi wauka mkonyo nzima ne rohomi yo woti mzuani woti mumali woti mauresha mgazija na mreti mke konyo nzima na minga mambo ekati nduka wayimrulo na restaurant s'il s'agit Marseille Paris Lyon de aroma wando tsongo uja womenyeza rengezwani Mungu garjo umone sani ya ukaya si wandu wa rezo soso hananyi garjo ushidari misaliseni ruonese zero bizahanyu kamna uhunda tamba mrumzima ya je haruma zi aktivite zahanyu mimi haina aktivite kofanisha hunu Marseille mile ukohenda ti sutene kabati aktivite mana Mkomoro hunu Marseille na tuhenda na sutene yabona retsero hombi msimenye zarengeziwa haukaye restora a volonté ya fanyoni manyasi darkawi ne mrumsha heli dia haina Mkomori ya jaya bongwambo shapo yeba do urahafu yeba de investisma wa investise harumai restaurant haini mru ya jaya bobo mruhangu watsongo ushukuria alafu nusu ya hanyu kamjaja shanga mmonao ngammenyao na renansi likuwa nadamu wa wani wakweli riski wanadamu wa rohombi wani ya zankutu risutone manyanyasi mzima uhezo Komori juu haukawai kajafanya juandondwa jina unda warengaze mali unda fanya shuhuli na ada wangamiza shawai ha investise magaze alimentation ngyo yabo depuis longtemps wakomori dwafanya ohazi ngwaendao yabo wahulu baada mnyezi Mungu hamprotege habwa na restaurant harenge wakomori kume walio yabo wafanya ohazi rakaubidi rimanzize rimuhimilie shamuhimi hashari njia harumaze city gamenyawo gamsaliseo harohombi na haina mwanadamu ujo yabo ngu amini ya ukaya shapo haina mwanadamu ya jabala shaula ngu amini ukaya masha Allah wala haina mwanadamu ujo uja yabo haunozitso henda gena dura ya njio pani kuwa wanawashi wa Komori ya miantuke ya pema daba gabo 40 ya fanyaze sambusa gabo 40 wa Komori shagar amini ukaya ze erorizo kaziti hani mrugene guya hae ne hanyo ya hae ne mare ya hae gujojwa ye guya hangu sine guya hae est-ce que c'est obligé rije rifanyero hombi rije rimenyezo mnyezi Mungu ya rengeza manyanyasi ya buwa restaurant à volonté bahato wazungu no wahidi kwa jabuwa restaurant à volonté Marseille ye warenga riski wa buwa restaurant à volonté au de machinois yabo wabili ndasi wa Komori de Mkomori yalona projet ukaya ya buwe Paris un jour yalona projet ukaya ya buwe Lyon un jour wabuhe wa Komori mkejuma umenya wabuhe wa Komori mkejuma ufanya message fantomu mkejuma ukase
Mwenyezi Mungu naliponyesha rishahi wa Komori walona zero hobwe garmabiao ni simu ekam kontenye garjo capture ze komentari za hanyu ruonesa zero hobi za hanyu au kaswana da mwakabidi ranzane swana da mwakabidi hani mrasutene manyanya ngar shukuria wa Komori walo à l'extérieur walo Paris wadongo jaunu wa Komori wanju wa deplacer Paris wa jaunu waje wasutene manyanyao wale waone zafanyishiha wakomori wenji waka Bretagne wa déplace waja mweresto à volonté wakomori wenji waka Lyon wa déplace waja mweresto à volonté wakomori wenji wa déplace mahalani hule waje hunu Marseille ili waja mweresto à volonté. Pourquoi walu wanadamu wapeu warohoza shuma ya uhimile manyanyasi mkomori ya renga riski ya jotsongo wana wenji wazola wanu haini mri ya jirume ya investise zemali raili wei hafanya na rikera dilki wanadamu wa kweli lilensi zero hombi neze muwe zankutu neze komatel fantomu ba kritiki yo ujwa mkinishia shangabo kritiki ya rohombi subhanallah nyezi munalponeshari vanusu wanadamu hanzana gamjumambiani ya ukahaini mrika ulona rohombi yetu mrejei mzima harmu wana wa Komori Faransa kamil rangu Faransa honda la Réunion rangu Faransa honda Mayotte ya investisse resto à volonté buffet à volonté wemga kaubidi ya sutenewa subhanallah ya latif inuruhombi ndai la hingaru mabiao ni buma fanton ikari joka ya ngabo resto hunu Marseille haungabo resto à l'extérieur radio kaya zi commentaire fantôme isfanyishi hawandao garjom sijinini garijom vumbuani garjo vumba zi restaurant zamni zi activité za hani henu jure kari ndi hatari jua ukangabo mkomori uloni ngoni ya lona hazi ya fanya gwanzu ya menye manyanya ulo Marseille wallahi garjo mone saukaya garjo shida limsise ya latif mauvais commentaire critique yo kiri shaba critique zarohombi s'il vous plaît ba critique zarohombi gabo mzaza hatu ya jaja na bomasihu halme restaurant volonté haoneza fanyishiha hashangamba kwa yi akwai vraiment chapeau yi endroit vraiment chic urahaf mbure ngwanro umahalani wa hurahaf ngabo clime vraiment magnifique yi shahuleshi préparé wandro yi emplacement yi mise en place c'est bon. Pourquoi on a des maluma méchants ou mzaze mkomori ya jajana harme restaurant hatawai hala watsozi hambaba si wana da mwarohombi wangu hotsonja wakasi manyanya au ufanyo njema karika wana da mwa ukakonyo nzima beke jamba kritiki kaifanyishia shika hujarme restaurant jiyo pani bawa wakomori hamadawe hambaze error waziwo na wakorish sha hujarme rezo yoti kritik yu hamba rohombi mbaleze rohombi mondomi jini hanyu nyoti pia ngamona hunu Faransa ya ukanga wanadamu wenju wabuwa zihazi wahindi warabu kominote zinji wahimilia na ngwanza nao wahimilia na ngwatukuza nao reste concentré on dirait t'es sourd on dirait tu comprends pas gawana droit au critiquer shautimenye wauka jiupia esha uleshaho shikashijivi umahalani wihoka honde wa urangwa nayi valazi laziri zabure sha wahantiwa izo critique izo des critiques critique ndio chaque critique de kahuli sambusa ketsuwawa bomase en tout cas sambusa zaleo kazitina putu na balema naza tukula putu ngabwana wajao haini mrikatsola putu yojo mkinishia bomase en tout cas ize sambusa kazitina shingo yojo mkinishia hanjia sheka hujarmelezo wali sabatani na ulaba ya personne qui est parfait nyoti pia nyuko malaoni hanyu nyujo upio ishonro umahanyu mrujo upita shingo mrujo ukakata shingo mrujo ufanya namna yojo mkinishia Shangar Amino Kezi l'arme resto à volonté.
wanadamu wajao yabo haina usiku chapeau shaza critique fanisha critique fantôme na rohombi na upeu na zife mrensi muhimiliane hanjema mshangiliane hanjema hani mga sutene mwanyanya reste concentré rate cinéma ntijo bloc ba critique yo aula chaba critique fantôme ujebala ha vala mlutsona urahafu haini ya jaiho ngongo ya malodo urahafu ukenti baba hanu bwema yeshahula wisho ushikife umalanika udo shaklilo ukesuruka ya ngisho normal c'est ça c'est ça chatu de hujamra kungendra boshi huna jana yambe je m'énerve Soha, ok tu me suis depuis trop longtemps je m'énerve Soha, je m'énerve. Arrête de me donner de me dire que arrête de t'énerver. Comme si c'est la première fois que tu me suis. Tu dis juste ce qui va pas, c'est toi. On t'explique bien que tu comprends. Tu peux critiquer, mais il ne faut pas salir. Voilà aussi mène. D'ailleurs, Rombi. Quelle critique que tu critiques? Wende harmele zonda mandrabo wabala osilanda bo kabaja haura hafu bale shaula shaho shoshandrabo bale vreme ka wende okure ngwandro n'importe quoi yo critique narkiwana de mohanzana mwana madarkawi nane mrumshaho lidia nyezi muna mjazeni her parce que ngani wanyi chehunu France harme media France antipia ni de wangu mabua magaze alimentation muzao haina shahula mwarenga wa komoro wafanyo hasi kamjazia yabo mriditse na mfanya projet ya saya mbua restaurant à volonté hunu Faransa ngizombili hunu Marseille ya hema chinois nano wa komoro nyezi mgugu jomjazani her hejitihadi ya hanyu nizwekado mfanya mtowao msaidio wa komoro wenji watona kilitasi marenga wafanyo hazi nyezi mgu na mjazani heri ya mtukuzeni wa komoro luanzana jeze kabila zinrojina mwanama darkawi matsumaika ya huono dawene mrumshaho lidia longue vie à vous nyezi mgu na mjazani heri mbuwezi njina zinji nana wana wenji walormotinu walewe ya ukaya vomieho mrijiruma rahano mruruma mwanama darkawi continuez le combat jusqu'à ce que Mnyezi Mgia uheze haju janyora izofanya we majalu wazi wadojokaya inurohombi wanduka konyo nzima jeze communauté shawanduka do himiliana hashari Mnyezi munarjailie kheri na baraka ikiwanada mwahanzana na ubenzana ni wanada mwikade mloman na mwede Google mreme lidi resto mwede mawane ne mafantom walu yabu wamenyao na mingam aminikaheni ya jayabo owenji wa usuhete wa ujibiwa wa ushukuria rahanu wanadamu wamenyao Nyezi Mungu na mjazeni her izo mfanyao baada mrenge wana wakomori watimizi kume mwarenge hazini nana watimizi kume mwarenge harmwe hazai alimentation ye le duka Nyezi Mungu mjazani heri wabaki tena wake hamandawe wafanye hamandawe ye mafantomu Nyezi Mungu ya warehule haukanga wanadamu wapeu. Tu peux aller dénoncer, t'es qui toi? N'importe quoi. Vous voyez les pervers? Sabanga bo hata watuna makirtasi. Badinga siwenji. Watuna zekirtasi Faransa. Watuna zekirtasi Faransa. Gamjo hu bloque bom nakababa. Si pas la bras, je vais te bloquer. Wamdu wabela rohombi, ujoka hufa rohombi. Wana wenji walo hunu Faransa wafanyo hazi onwari hunu Faransa. Yabo deja huone sakawe fantomu uhabango jofitini mwanadamu tsona kiltas ufanyo hazi huduwa zakarma sampusa huwa komoro hunu 90% fanyo hazi kwa tsina kiltas bo jindu kwa tsina kiltas bo kababa udamba go jeda donoso tekitwa Nyezi Mungu na niki khatima njema babo deja ngamona uzahitima zaniso wana ima pervers na wanadamu wapeu wajangu wajifitini yao tsola hajabanu hajamba ukaya yabonga mjo fitini watu na makirtas subhanallah longue vie à vous manama darkawi Nyezi Mungu jo jazahir dawane mrumshaho initiative wairenga hunu Faransa kamil watsubula resto à volonté warenge risque
wa investisse wafanya beaucoup de choses watoa wakomori harma au chômeur warenga wakomori wafanya haz ngujo ujazaher izofanya ubuwezi njina zinji owanza zero hombi wabakia walo jisuka shekaru wajua garjodo wa publie roa filme hako wanadamu wapeo wanadamu nzaro hombi olio ya ukakonyo nzima jono rwajina ibidi walewe ya ukaya mkomori bida sutene mwanyanya mkomori bida himile mwanyanya owarabu nezi kabla zindoji na ngwa himilia nao sofu si sirkansa umenyana subhanallah ninzambaba numituramu naina mkomori ulona aktivite nyuzi wana mido ukwehenda tsede tipiblie tiwone saheni mkomori yake yende ya himilie mido ukowonesa yaboga mwensoke roho ya hangu tisano alina zero za shuma dernier avertissement mwaheze commentaire fantôme menyao na usalise critique yo important shabahi ya critique avec le respect chaque critique ya umenya wopeu. Vous voyez les gens vraiment mauvais? Est-ce que rihara ya ze critique kaliza? Est-ce que rihara ya critique hau rihara ya mrumenyo vraiment ya rabbi subhanallah? On dirait qu'il y a déjà vraiment sourd. Critique Karjaharaya. Shabaya critique ya umenya. Mlexi sa cinéma. Dani wanadamu pia mfanye sa critique. Kamjaja yabo. Winju wa hanyu. Gamwana o hajalu na rohombi. Oli asutane manyanyanyi mkomori. Ya buwa hazi ya towa ya renga wakomori hazini. Ya pihaondro. Wakanga shipihaondro. Nsambe nrabo. Huja kakwali huja rme restaurant wawa komori hamandawe njiyo pani uwambie uwarongoze uwambie si c'est vrai t'as déjà venir dans le resto yenda uwambie ukaya ntukatsi limba ndukava keja kana shingo oui gawe na droit wawa komori wati wazungu tu peux y aller sheka hujarmu internet wao kwa renke wandundo wao kwa jivanao wao sha ujivana hii wao sha ula shao uwo mwanadamu mwanzaro hombi mruge na droit ya critique shaba critique avec respect batina umenya sika jara critique rekubali critique haukade ko de jotsonga mru ya avance chaque critique ya rohombi yo karja ikubali critique ya umenya yo karja kubali. C'est normal, il critique. Chaba critique ya rohambi. Wawo panai, ewa. Et shahula piari panai. C'est ça? Bien sûr, rohambi. Ihona nkudi. Wawo jibali ya nai. Wawo rengawandu nai. Yo critique yo rohambi. Shahena mkomaru juhenda yabo ngena draya ni pare. Hau ya pare ye shefu. Hau ya paro wanasho hai. Tilimba hinrukadha. Yegunja jibiwa na bo yeguwewe watu jibiwa jomkinisha mraji na jibiwa hani mrahi neguya hai. C'est ça. Chaque critique jo jarme rezo ha eshaula shahawo subhanallah shakaji jibi iyo critique yo hamba rohombi roho ya shuma. Chaque critique da wajabala wale mna sambusa wale madaba katina nazi honde hule yape madabando dami fanya udwanga liandro udola uza bakatina mna nazi ça va huli sambusa no sambusa no ketina putu yemana etudio tula putu ngabo wana wenji wajao ya bani mrekatula putu hani mgene guya ça va en tout cas gabo sikunaja yabo ye accueil wanirenge nai njajibiwa nja eme yo critique wabidi uyambi yabo yabusi wase wakurengo wandu wajoji rengeza huja yao hukansi kuja keleshwa maji wakati wakansi wabeno mruendabo mrufanya 2 minutes 3 minutes mrukaleshwa maji par exemple yo critique wanda ukana baraka Nsuma mkozani wala ni msomesani critique gamjua osha izo mkomante orohombi na msutene manyanyanyi mkomori yatsongo komori vumbula o hunu marse ukaya ngabu wa komori wabu wa restaurant volonté wajo kabila zinji waivumbua o. Dernier avertissement ya huwana de mwanza zero hombi
ze commentaires za hanyu garjodo zi capture mdona ukaye critique de na uni rohombi ye kalu joka ngabo restaurant le bavuni ya hima rohombi. On va vous montrer que swandware zora hanani na rentsu hanzana na rentsi redonzana hamadi zikabla zindwa jina watu kufunga jorma ze sujets za hatu. Damina deux sujets, j'ai parlé trop harma wana sujet na kabila mwana resume gamjiombabi haruma nywana shohatu mtsongo ubuwe mabibi ntina mbani nafasi cette fois-ci ngabo video ngarunne na ziwona ya mwanamme mkomori ya kaure mawana shohatu ikawinju hanyu gamjoka swana makomori onemesha ngasi wanaume wapeu wanadamu wapeu kama mlogosonyi wanawashe mle TikTok nyi hanza wanaume wachamfu wajewili wahanyambi na umsaliseni waunda wamkwenda mbio mwende mwaono tuono video za timizimbi lindraru na mbilo hadzina la mlu ya vumbu la ukayandaye ntina ujwa ukonfirme ukayandaye haukaranja unaze surai shamika fanisa o wanaume mika wafanisa rahano wanawashe wanawashe wo bien protégé de ma part sheka titundu tindu kaye mwanamme uvumbulo ulo TikTok kaye de ukorongo wanasho hatu yo lalade na uhadu wa filme si je justifie gadjo monesa haukaya ngaswa nadamu wapeu inu visi hindu ngorama udo filme wenjao na ulawa ikao tsono video ya mwanamshe mzima ikao ze video zindwa jina uwanawashe wa wasunduwa ibala wakaurema shadingo haula do usoni Allahu alam shari wana wenjao na ulawa ruwana wenjao na ulawa yamba harima namme uvumbulo harima zerezo avec le respect tina ujua ni justifier carrément si c'est lui parce que njao na ze suraya shika kwelinda we yabo hulani hausijini yabo hulani hausijini eka kwelinda we walani wanawashe ikao vous êtes vraiment ani yema uyenga mje ezitoho yamba nitsuangwa zade ni hayawani suno video ya mwanamshe mzima badala yo ya wao wasundua shatsone mwanamshe mzima halaziwa mbanjeu ye telefoni gehezawe mna bulu nga mjuhamba gehezawe mnanta wa he sexy hakaze telefoni safi gudongo filme emna sexy emna bulbulu lo harme sexy ani hazume gudongo rema bwenjiao na ulawa hede hata filme mwanamshe za sura mwanamshe benza jibaya. Une femme comme toi, t'es une bâtard, t'es raté. Wa madame shem chanfu. Ikabidi wameukaya utini filme. Wala wakausi wa wakaure mashadingo usha uso. Wasundua. Waunga mwahoti bavuni. Shanga mrongo wewe walala hamba. Wa unaukaya ngu filme. Watumabia ranti. Watumabia no, ça se fait pas. Sha wambulia kwa te sexy yao yo ulisa yo dudusa on dirait ngawe na zizi on dirait ngawe na zizi nyesi munaponeshari we mwanamshe wewe wakaufanywa uchamfu ikao kujasundu wa shahulala ukubali mwanamme ula hakaze telefoni gudongo filme yemna bulbulu ola ulopo juu on dirait zizi we huperime husijiniha la mha uvumbwe mwanamme ola yekakwa dido yu vumbulu harumazerezo umvumbwe haukaminti na justification we mwanamshe wala wa hayani haukaya huono ukaya ngu filme na haoze haiheza Gamena ndobo cinéma. Je menace qui? Gamenase mdwenda hawazi. Namba ule uchafu. Yapo gamenase. Eske gamweliomba wakomori. Vano bahade na ile okaya. Haini zo kuhamba uko ufanya. Wauke mapirato na nademu wapiu.
beaucoup wanadamu bizarre. Ya Latif Nyezi munalponesha mshana de Muhammad wanu olu ya nyuwele wa ukaya, ça se fait pas. Hali hapa nga menace emna kalibo shijuka ushida ya mtushendo buwacha mfuashonga la mwana mshira mwana mme nyinka munike mwana mshola wenda ya buwe ya jicharaze ya lali hauso ula don filme bala hafanyando gamono wana ume ma pervers. Je garde son compte. Harimi cinéma. Gojodon dunga yoboka seti boka baba. Va te soigner. Namdonga lia haina commentaire nsuru bloque. Je te bloque pas. Namdonga lia haina commentaire. Ya manam meika urongozi waka c'est pas bien de filmer une femme. Hao manam she ujwambi la utikubali hu filmewa. Wafanya ukritiki wadu wanaume wachafu. Namdo jifahamisha bwana shohangu. Namdonga liandro. Ntim bloque. Namdonga liandro wanadamu wao. Namdo jarmase commentaire. Wanaume wachafu mdo wa kontrole. Mdo juwa kada wanu. Haukaya ho filme yoti ubinadamu. Ho filme wati usilamu. Namdo wa kontrole nywana shohangu. Namprofita basa nirungu. Mdonga laze commentaire. Mdo rambu wanaume ma pervers. Mrugu ambari misine mabatsaba mwanamshi ya buwa. Ya lalahamba ya buwe mabeli ya wafanya jao. Hama mnaibungu. Tapa ant. Mauduga mjuja mdobaga mhundu wangu wa mlolani. Mkubali mdo filmewa. Nana obo wana ume. Mwanamme wewe. S'il s'agit chez toi. Je sais pas si c'est toi ou avant. Je peux pas confirmer que c'est toi. Haukaya njaona. Sheka vérifier que c'est toi. Vraiment wenyama. Wale yazifanya yenyama. Wanashohangu na mji respecte. Msido kubaliro jouer avec le téléphone. Nyezi munalpone shari. Sabo walala wasundulo walo hama marobo. Ewa izo nsambe hau. Nsambe. N'importe quoi. Sabo walala wasundu walo hama marobo. Kwa tulila, kwa tushemeza, kwa turadanzi, kwa tuabanga mkozo, kwa tuabanga mjibiwa. Shwabaki hama marobo. Honte à vous. Ya mwanamme mzimata, ya mwanamme wenja wanaume shihu. Watude mlenga wadom filmen. Nika mono haya. Nika mono haya. Haswa swanda we wa filme waze suraya. Ambiyo wanaume hahondo sahi mjomba wa mregle. Ndone ngaze prekasya. Nsido kubali mwenzi waze suraya. Bauri isa. Nyezi munalpone sharisha hanyo. Nywana washemlo tiktoku. Valaksi mambiani juzi avazinuze jalawa. Ya ukaya hewe. Ganyiwanji tiktoku. Mloba numfanyo komanteri. Na mbeze mabie makope wa hanyu neze hawara zanyu wazimeze video mazibeha. Banganyi wenji mabeha video. Izo tizambara hazinze jaja. Tazununga zijao nzima hanzima. Haina mwanamshenda hata yabehe Burundi. Yabehale bibinele kababa. Na bezeye ne yambie zima. Bantuhu amini. Yabobo anashohangu na mjiankili. Batsona video za timizindra ne harola mwanamme mzima. Na bwe pozisyo yako yanza emzade ngutsongo nyama hasundua. Ye wane wahalala hamba nguono kaya ngu filmewa. Ye mwanamme ha filme bwe njao na ulawa hindi hata mfilme babi za suraya. Haini mlujonda hata haono ngujorambua. Nyezi munanike khatima njema. Nywana shangu mle TikTok. Eka kamna ushida majisikiri na mkita TikTok. Mlensi. Bakar mabione realite gabo ma pervers na malaba. Wanza waziza hanyu neze seksi za hanyu. Ye haza o filme ngwajisanto mavize. O wanaume walono uchamfunu ngwajisanto mavize. Ngwajisanto okanda wo. Rohambati jao ngwajao we Henry. Wedebe. Ke yotamfera haho. Waudu wanaume namdoka namkiravi. Baba ikemli hitima, haukanyi wenji mlobanu, mlo TikTok nywanasho hatu, wenji wahanyu mli hitima, kamtubenza, gamjobanu chirongowa, entuabini mlwende haibua.
haitsanwa haicharaza boshe je souffre de toi linda bangojo jiwona hupartagewa hupublielwa hate mwana maho yaone mzaza ho yaone mwana ho yaone nje mdo hambaga no kwa na mregeze mezuri zanyu depuis matona dai bwana ashe nyinyi nana gambilo mbabi ya mavokali naishia ya mwana mshangu ikaw mumanza en 100% mumanza en 100% mwana mshangu we evokali yu haibesha mwana mme ikaw yambari ngumanzo nguna jaili yebo mwana mme wewe avec le respect souvent de zina laha ikaw evokali wewe do akaubesha evokali nguna jaili katsulu abe evokali au kaka wewe do abe evokali wawetsi mru amelite mru mshe yabukuti na kanga unaonashwa ha ikawe do atambaze vokali ya hima na mswatu ya delile yafanya msafara mle ili ya jahuone nguna jaili kati nawe sheikanda wete pa enom paninga mfikuwa na swatu si watsauliando wana swatu wakoma ni swatauliando nika watsawaulia mimi wadu wana swangu miwanziza on peut pas vous laisser de faire du mal à nos sœurs. Mnuka wanao mematimu, mnuka wanao memasarambavi. Hauka wenju hatu gasu wanao memajaze, wanao memasarambavi. Rongwana swatu waredi sac de frappe. Garwa filme na wapasheo. Ça veut dire quoi ça? À la prison ngarjwambia, ba unrihemala ba ya masarambavi ya wanaume. Ika kwa hospital da jado jibenu wa face à face shagwa jukana na contre fantôme domba ulaba rambu kwa na swatu mtsido jifilme mtsido kubali mohelwa mtsido kubali morema yekanga ona mrugo amzodia hutse mabira tse telefoni hule izo new déranger karma bien ni kama ni okai yo de réalité ni kama ni okai yo de respect yo de dignité. Ya Rabbi, wanashohangu réveillez-vous. Panuko johunga wanawashe malaba, wanaume warenga udu wanaume watsovu adabu wajewiri, watabasamu wa ulongo wa makalima mai, wadu wanaume koshwa ziseo. Wadu wanaume mkona kwa wanaume. Na wako ujabanu wa mfedhahini, wa mdeyani, wa mtswani zenguo, wa mbezilo harmaze ezungozahani, wadu mkona kwa wanaume. Na mdona haya. Mdo jisitiri, mdo juwana ume mwarengao. Shaka mlogo wana ume vrema, wala hiti marango mijini hawata uja unumanga. Wajadu msalise na rumase rezo sosio. Gabwana ume wenju wa adabi, wahundwa malezi, walo TikTok, wahundwa malezi, walo harmenezo, wamerite wanduwasi kwa suwa Paris. Shanga mpanso makafari. Watu vadam, wajewi. Mimkaidi. Oui. Mimkaidi. C'est qui m'appelle? Va là-bas. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema. Nyuwana shohatu Mwenyezi Mungu amnike ni sitara. Nyumabaki hani mru ya jiproteje. Hani mru anangeze precaution. Mru natende hata hajisalisa. Harenge kaba bwana kafari. Lijali msijini. Mru alipwene shari. Shahuwa nadamu ikao wapeu. Nyuwana shohatu na mjiankili. Na mjua nao memwabulia oze anize Burundi za hanyo. Na mdojua nao memwabulia o ezi wazi za hanyo. Haini mdu mluka tombulia. Shamkansi haribala tilala titatazo uso tisundua. Yabo kutuonea. Yabo kabati hurambuo. Gamjukanyo na shonyoti pia. Mwenda masundua. Mwaka ufanyo uchamfula. Mkaujua kagamfilme wao. Mkaujua. Shanjo hanze manamshe. Ya lala. Ya tanua. Ya l'on mnazizi comme si ya l'on mnazizi, je m'en fous. Tu peux être honte, tu peux avoir honte ce que t'as fait ma soeur. Haukaya hujua kawengu filme na hu accepte ou assume. Honte à toi. O akataize telefoni ya filme o hujubu ufanye helilu. Na bala humlansi ngu filme hunampani humbulia ngu filme henda taha hutante suraya. Ye video mrugo neza suraza.
Yapo karadhi bu mwana mshangu ambio wanauma hao weni watahe mjomba ula waye mjomba uwa wamkorije je sais pas qui parce que sina ujua nje na beka mrukadha na minja una ushahidi sina ujua na beka mrukadha na minja una ushahidi shawo mwana mshe wewe walala wa barara wabuwa ye batani hao idudu sao ambio wanauma hao kaula mrukadha dia kauni filme paso ka au courant Tikawangadi, bien sûr, j'ai bien vu et bien regardé. Il y trouvé le mot à dire. Tikawangadi, Andro, tu insistes. Parce que j'ai commencé à parler depuis très longtemps à sujet comme celui-là. Rango 2018, Gamambo, Yewana Sohango, Namrenso du filmé, Namrenso filmé, Namrenso du film, Wana Sohango. Arrêtez-vous depuis 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On va faire 7 ans. Yaoutsoma bien inamji fistahi. Msikubaliri mhadani na mziye wanashangu réveillez-vous msikubali mhadalo msironda sinema msijifilme sandisora zambara TikTok ye jaja yabonye ni wangu wanyumeni maja TikTok gamjoka hamata mabaha ya onao télé mais depuis longtemps je commence à parler ça bien kalonga mabuka j'insiste à regarder oui j'ai bien vu c'est moche et c'est moche. Et je répète, moche encore. Subhanallah. Et pas nous chantons sur le kubala sur le filmeni. Nyezi muna pone sharishanyo. Nyezi mga pone sharishanyo. Ye kazi janga mjwanga ni kritike. Amjondini mabieni. Ye kanga bwanyumeni. Yafanya nao nanga mjwa insiste nangalie bien regarder ni jebanu ni hunike ze quatre vérités ukaya yo moche yo urisa yo hamam nazizi mwanam solo na indrinia hamazizi vraiment c'est bizarre à la fungo jion sukaya tu sais ce qui me dérange d'abord quand je vois filmer moi c'est ça ce qui me pique. Tu savais très bien que lui, elle a son téléphone, elle filme parce qu'elle a fixé dans le trou, a fixé Harmane, il est trou, Wenjia ou Naulawa. Ya Rabbi, Nyezimuna niki Hatima Njema, Nyezimuna niki Musumema, Ya Latif. Alors que tu as pensé que vraiment, tu vois qu'elle filme le trou, on voit qu'il y a une vide. Gomulion filmé, tu penses alors que on a filmé bala hata wenja na ulawa hindi akaweza ze suraya ma sœur s'il vous plaît namjistehi namjisitiri namjifikirie msiri amini si wanaume wa Komoro on est méchant msiparori kubali ibane nous hadisiri ibane à vrai dire pourquoi mri aminio ça fait combien des ans mona wa Komoro wenji banu wanawashe wahundwane zi ajali zinu ze video zinu wakauzifanya avec sagesse et l'amour wakauzifanya hanyanzu na mahaba. Oui, je prends des péchés, va là-bas. Toi aussi, tu prends des péchés, n'importe quoi. Je prends des péchés et je vais venir là de dégager mes péchés. Je regarde pour venir là de parler, de vous arrêter et je sais que Allah me bénit. Ok? N'importe quoi. Toi que tu regardes, est-ce que hujawambia wazi? Est-ce que hujawambia wananchi? Mina unachijaba mbuana shohangu. Namfahamu. Na msikino wa mzani, na msikino wa naumahanyo, na msikino wa nahanyo, na msikine mijia hanyo, na msikino wa baba hanyo, watsije waziono. C'est ça.
Chez toi aussi, tu prends des péchés parce que tu regardes. Je regarde, je prends des péchés et je vais venir là. Nabeuka kazirendo kazifanyisha na mfahamu Mwenyezi Mungu guzimo ze péché. Mwenyezi Mungu anaponesha rishanyu boma pervers manzo mkensi mdoerewa yema sankida ne makababa ne zentababa nje mdo angalia haurengo anashanyu mdo wa Biblia. Vous pensez que je regarde d'avoir vraiment des frissons ou d'envie? Jamais. Quelque chose qui est moche, je vais regarder d'avoir quoi? Je vais regarder d'avoir envie. Il a vu ça, n'importe quoi, jamais et jamais de la vie. Nyezi munarpeneshari, shaho wanaume wachamfu, waloharumerezo, wamanipilo wanashohatu, wala hitima. Wajao banu wapiblie na haina mwanamsha utujua ujifikiria ya jo ujabani ya jensu kaya ya drage wa jotem ya buwele bibi Mwenyezi Mungu gujo msiji nini ya mpate na aibu rane za bikaudu maziza mweza murani ya bu haina mwanamsha utujua ishia na kensi bangu jo sijiniha ya sijinari ya sijinihe ekaka mjarenga leso nana ye mwana mme Owana umewazifanyao Mwenyezi Mungu ujo msisani mabumbu na herni msiparojo bande insha Allah. Haina mwana mme ujo ujihansi ya renge mwana mshe yende ya mfilme ili ya mpataibu au ya mdemande video. Mwenyezi Mungu ujo jailia zezizizahanu ziparalize zitiparojo juha ho hanzahe Rabbal Alamin. Haina mwana mme ujo ranga initiative ya filme mwana msho hatu ili ya msalisi au ya demande video nga jo paralize ho hanzahe Rabbal Alamin. Na haina mwana mshe utujoishe message yulu ya jobuwa hau ya kubali ya filmewa Mwenyezi Mungu anajalia wati paronji ya mwana nge ya je duniani. Haina mwana mshe ujo ukubali harengwa nguremwa na ufilmewa na ufanya message hau video ya ile mwana mme Mwenyezi Mungu yeze baraka za Mungu na mtume wati paronji ya mwana yabo wala hobe ya mwana duniani na ito paralize ike steril gamzambo Gama mioni bo ma pervers wana washe. Haina mwanamsho ujuenda hata hafanya video ya uchafu tena. Habuwa ye sexy ya hafanya video hairi ya mwanamme. Hau hakubali ngu filmeo. Mwenyezi Mungu jailie zibazihe ya kesteril. Yabona mjirespekte mjwa uzaya. Na mjirespekte mtujo kama steril. Na msikino wa mzaani, msikino wa baba hanyu na wanaume hanyu. Wanaume wengi warumani krizi. Walo harumeti inu. Waunao wanasho hao waindao hawazi ze video za hao zipartaje wao. Ze video za hao zipartaje wao. Yabonyi mlo yabona mke makawakibu. Mke wanawase mle hitima. Shahe insha Allah. Heze baraka za Mungu na mtume. Haina mwanamshi. Ujo oze. Hafanya video ya uchamfu. Hau haina mwanamshi. Ujo usubuti. Hakubali hafilmewa. Ni dabala mwanamme. Mkomori. Mwenyezi Mungu jailie ye seksi ya hahe. Ike paralizi ike steril. Mwenyezi Mungu jailie atiparo jozaya. Sofu ye mwanamshe ika ujo jirespekte. He dignite ya hahe. Ne zungo za hahe ne fami ya hahe. Ho hanzahe Rabbal Alamin. Iyo tiro hombi. Iyo tiro hombi. Garamba wedi mrengeze prokosyo yao ya mahaba ya hangu nanyi. Na nanyi wanawasa ikaw mafilme wa mapubliolo. Na mami wana umahanyo ndo korije malaba yanu. Minsuelewa. Eba numdu manamshe hulala. Ukubali manamme ngu filme katuje filme. C'est ça le problème que je comprends pas. C'est ça ce que je comprends pas. Et pas nous manamshe hukubali. Gam huremo. Gam hu filme. Nsuji filme. Pourquoi mlo malaba à ce point? Ya gonsi kama namme ya hu filme bwenjia na ulawa. Ya uhezaza suraya. Ya tujiheza. Uhansu kabo hingi.
e fasira bo yaonese mwanzano ya publie na mjiankili ndo ukana baraka Mwenyezi Mungu alipone shari ibanu haini mrikao ya filmewa iye mzima tujifeme ukawansi kapa hingri zaman des esprits zani sont ouverts comme tu respectes ndo ukana baraka basi wanaoma komori karijamerite mrifanyie pleziri karijamerite mrifanyie pleziri karijamerite mrifanyie matamani haini hizo mafanya mzifanya avec respect mfanya haini za ufanya ili mlone sekaga mranzao hauka namshi ya kubali ya beha video ya haya jifilme olamla hunika confiance shabatike confiance hauka wenji wa salisewa wenji wa menyewa enyi kamkani banunga manzondo mieterme hauka ya manamshe uonge wahede wanku huno ginde mariza kana ujwa kubali termu hiyo subhanallah wanasho hangu namfikiru wa mzani baada ya kamtujifikiria namfikiru wa naumahani baada ya kamtujifikiria s'il vous plaît wamba hindu koube wa public demba hindu ikao gejobo hamlala ibaha penturi mrambe wow elle est belle shamba hindu ikao baika wiba hamlala garjo urambio son tipia on va courir ensemble, c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Dans le cas des assurances, de peinture, on peut dire waouh. Chana mregeze Burundi Zahan, mziba bada giona miomo, mbahem lala. Ruone, mtelefoto mangalie, mjoshe, washila hangwe, yashiri hingri. Haukaye shaurisa ekanga mambo helilo c'est pas marque de respect c'est de votre bien mtsatsaze mtsibenue là il méritait 10 000 euros il méritait 10 000 euros il méritait 15 000 euros il méritait dhahabu il méritait fedha embandu kaudo manzo mdo isijini na udo ibenua na udo itsanua na udo ipublie. Oui, Zoulisa. Et agent public, iyo inji ya gashi, iyo isijini ha, sheya tula bubu, ya vazogauni, iloda honi, hasitara imerite 15 000 euros ya mahari, imerite kilo mbili za dhahabu, imerite 1 kilo ya fedha, imerite 2 000. Esi munanike hatimanjema, nyesi mgarnike musomema, Nyezi mwerjali herna baraka, ya pene charcho na mema pervers, wanangu anashwa tu hanska, ce sont des sacs de frappe, ya udo watia na udo wa filme, nanu wanewa shwanjia akili, wadodo wa kazinu kazi lendwa. Zinu kazi fanyishia, mtiri amini, mtiri nike confiance. Mwanamme mkomorika jamerite plaisir bo mwanamshe, mwanamme mkomorika jamerite matamani bo mwanamshe, haukaizora mrenda nike jamerite zilda mwanamshe mnu. Implode je te prends. Parce que tout ce que je dis, j'ai pas confirmé que telle personne est telle personne, parce que j'ai pas eu une confirmation. Il dit qu'à juste, t'es venu là, ou tu viens là, tu vas parler, de dire ce que tu veux dire, mais de unique on a soit confiance, mais bon, notre assemblée, madame, chacun de chemise, improd, mnyezi munal pone shari, shahuana wa shawala hitima, watu fikir za famiza hao, nuanauma hao, shawarenga, uchamfu na shahawa watrendeza, wanzadu fanya ni chamfu na ulada, mnyezi munal pone shari, shahanyu, nywana shahat, mlohar mwetsini, mso fikir ma shahanyu, sham fikir yo uchamfu. Je prends deux demandes, numéro Facebook, parce que, à vrai dire, il y a sujet Lilio, Ntina Kaunjia, harme deuxième sujet, il y a une manière, c'est le lemrum shahahe, ou de yazem namana, ou déclaré, madame Shahunga Kertas, il y a Sayabo, il y a Dunge Manamche, il y a Yendaza, Henda de l'Amdra Jinae, il y a Jito chez madame Shekajamana Denae, finalement, Hadjahabia Ani, et madame Shebanda Ani Kosejour, il y a Liboa la Kaf, Ola madame me hampara, hamwambia ukaye ya mlibe,
ye mapesa déclarer mwana sinon kujoda ya mpulie ye serikali yambie mwana wa haheti da mdéclarer iyo ngarjo kuja prochaine fois parce que garanjo sujet yinu wana sho hatu warengeze précaution yabo nyimlo Facebook gamjo da za mwishezera ai za wanadamu na waheza bano gamjo da za mwishe utsilongo babantu kwatwisha ni bule ntimzibo implode olewa mje mwishezera ai za wanadamu walo wahya bano le TikTok wajukanza warongowe mwambe mwisheza fikira za hao mwambie nyaukaya ye sujet ya hemwa nyanyasi ika mwanamsho hatu ye mrumaha hekao edi ya ruhainda zahe enda yalo la mwanamsho mrojina ya dongo mfanya chantage ukaya mnike mapesa ikao na tahemga deklare mwana sinonga mjuda na ufitini nga juu zamba prochaine fois shado ukaya ngari rengao nyimleo Facebook nga juu mransini mwishemba bizira ai za huwa nadamu ikao dolo wa rengabano haukaya nga mjoka Facebook ya hangu hawe TikTok ya hangu sepa en TikTok za mabaya shado runguzo na shwangu warangeze precaution watudio javano wado jibua hau wado kubalo filmewa haukawa jihansu kuwa naume wa watsawa wangu watsawa wanaume malaba watsona roho wajodo kanso adu wachamfua tampaka leabo boom nyimdo Facebook gamjo shambabira aya improd wakatweje les couper et là via Facebook mabel kagajo jarme deuxième sujet ma caté de banig très important vas-y improd je t'écoute. Salam alaikum madame Mathieu. Alaikum salam. Ben Youssouf ba micro s'il vous plaît. No mtitole wa haho haizeno ngwika wanga dona ya harmati ya Komori. Merci beaucoup. Reka su kanda zinuza mbao vanu reka de zimba jina ikao wozimilia. Ezabiliti kanda nipe message vanu au kana tsirenge bal perdu harma savumbi za fanywa mahala. Ikao ntujwa bale mru hamba improdi ntujwa hamba improdi ntujwa improdi shati savumbi namna jemana ma improdi. Baatira video ya mwanamshe ya lala ya Koffi Tobiambi baada ya bo ntujwa yesu fezila fantasmi lini shati shati na langu lihawo juu tishama mraba imtiji improdi tijami tishama haba improdi ewa c'est-à-dire mwanamshe ngu nge haruma hoida Burundi na ulofu bale jina la kufanya ndongoyo mwanamshe kufanya ndongoyo subhanallah bo impro hadise namna hiyo alafu mimi ndina mneshia bangu wandwani rea nga boya nerea abokada utishama improdi huya nerea tishia tabio kana hari zambwa hari fanyisha tiji Marseille tiji wakati ya konseri ya hema na msho hangu sasa halafu skanzani je nimambie ni okana haini mwanadamu ikangu fozembi ngena ndongwe kangu fanyona ndo hahe na mkera ndatize fantasm mtudori vumbua mjamde jezankudi bazo tabia za hatu sisi ndo tabia mada hizo mria vumbue we alalo yenae mria vumbue umredo zembi mria vumbue fanyazi nae mribauhi tije mdi menyela ndole za hatu basi ngasibano siri lola sikadoroha wakati ripo pasito pasino ndasha hatu tije mdi jazankudi Marseille hora ngunga sina mwahana bahinu njahuru aria alafu mtije mdi jazankudi s'il vous plaît nyo wanasho hatu kanga fauze mbina mvumbwa ndo ikao ngamlalo nyinao bantu balamba dizo improdi tujua impro tujua entre tujua muhimu tisha mahamba impro wangu tishia wanaelewa tamba ezini mduza mba alafu na mke maseriezi vumfauza ndimdo vumba ndo mlalo nyinao mtije mdi tankudi wanda kufamba huma tikaza wasalamu alaikum. Merci beaucoup. Muishi ya nyoanada mikao mlo Facebook wede mwanama impro dikao hapa mji mtukufu wa mtsamdu 77 ikao c'est un homme sage. Il a sa femme ikao harmaze taraha fulzi vumbuao wa uchamfa eze video za wana shwa twatungo kubali ndaure mwane malaba ukansi wane malaba wakama namshe mzima ikao wala wa video ya halawa hakaure ani hakaufanya uchamfu hakubali hakaufanya uchamfu gambishi hao kaya hari derman sabo za kofansha no Marseille e mwanamshe wo henda hunze jipo hau habuwezi ngozahe hanikada bala mazi ija hakamfilme hawa hakamfilme e mwanamshi hapare mwanyanyasi kaudu makamuishi ya vanu le dzina ikawe emplodi ujulihani ho wanwa mjua ondaye harmaze rezo shagaja paro na emplodi fantomu hau emplodi rate vanu itoti emplodi nzima ikao ya pano mji mtukufu wa mtsamdi ya washil ikao harongwa vana onesa ukaya nywanasho hatu mfao zembi njisalisewo mso ujinikesha ushahanu majiransu kaya vuze derate maduaza kanganya na umahanu ganyi na jumba hanu ganyi na wana kam kansi gamfao zembi banda ganyi harumaze excitation d'éjaculation nsulo vumbu wa madina wangu mjiste hizamando
ndojwa kampuha nganyina fami nganyina wanaume hanyu nganyina miji bo ngabo yamba turamumje nzababinga bayamba banu dem produit lo TikTok waweche ngabo mimi dem produit julhaniho ikanga wasaya ntumjua shami dem produit julhaniho ngabo en program wo mayoti ntujua kando vumbulwa kamba en pro ntujua shami dem produit julhaniho ezavili kanzana be ukana bwana shahatu banu ya dunia sehisa na mona mazimsawo banu mde saha wa shudara jamada ila filmu zongoza hahe ya bo haye Valeria hese poyo ntipia ko jo ambaye uziredo mwanamume uziredo alafu leo namkera banu kama zila miti waiti shangaya sha alhamdulillah rabbil alamin kamshukuru Mwenyezi Mungu wa kailati vokali ya ukanano na mbona mbese improdiola shaila video ikaonesa mhono ya mwanadamu ni mwanadamu ikao miti mnene mihono minene mwanadamu ikao miti mudu mudu mtu wa misizi mwanadamu ikao miti mfupi mhono ni sambu mfupi amamdula namna kundo wa jimbi hizo pia zinsitiri amshukuru Mwenyezi Mungu yakaya ilati audio ba shaila video yakaonesa ya alama yokosa mbese indayo itidai shayonesa kana zinongo pia imagine mnelio mihono ekuleri zinongo pia ziniri huri alafu namdo kama serie ba milio jaba tsirongo namna inu shama udunga wojovira la huwe ujovira deye ujovira ya pweno kwekao kajadunga nzia wasalamu alaikum ngamjosiha mtsura saka tunji wotiramu amkazo yabo maraba menji mtuje mwanama hapo kaujoka ulenga kalima ya Longwemba News shadu mwambia ni watukufu mlidunga hao Mwenyezi Mungu anike hatima njema bahate video hiyo yoti wono ya video mwanama ya longo yabo wanasho hatu katujola mwanamume mzima katujola naume wanaume wengi sha wanasho hatu watungo ukansiwa ukubaliwa filmewa Mwenyezi Mungu mragezeni zero inshallah ndojo ukaya ngarjo hufa ze video zinu zibaki ngarjula duniani ze video zinu zibaki Mwenyezi Mungu alipone shari mkiwa na washe turam nisi hu pari sa TikTok ule dina dilo ule turam lilia komoko Mwenyezi Mungu alipone shari mjiankili mweleo ya ukaya nsidor nika uaminifu msije mwede hata ndo hamba ukaya banu turam yeka ili bewa nilo na washe je vais le donner confiance même moi ne me donne pas confiance parce que chez toi ni wenge na pouvoir inji hana si wanadamu uo mlikao ya kansi ili ya shinde ya zaini yena mvuza unjia hata mwedamu ya zaini msido nika uamini fonda ukana baraka oui mwanama News. Allo oui nam assalamu alaikum watukufu mloya mwanama turam ni vraiment soafi tuambia ndrabo eze réseaux sociaux zilono wa komori parce que vanga wando wafanya réseaux sociaux walu wahundra faida ngabo wafanya réseaux sociaux ikayao vraiment ngwaminyao umkonti wa shikomori wa hatu wanelewa ranzi telefoni haja wanadamu wa rohazi yankidi wanadamu kwa tufikiri muiswe kabanu ijokiri maudu mjomba hangu haumbaba hangu haumwanamma hangu haumrumma hangu enda tombe danzen video kayao tijifedhehi yatape krizi hauyanjie uwade kayao Mwenyezi Mungu de uju donc mimi ngamrongozo wanasho hangu wanasho hatu surtout mimi ngamwadhini odo wa hangu mana banu abahaini lazima ni mrado wadhini wa heranzi nduna jisinge ranzi ngemrasingo wasaya mimi ngamwadhini wa hangu eshelea bainu dunia mrukaji mrachende hande haji fedhe inziani maudu haja hado para salimu kana bosali mwanamme fulani hende hani fedhe hani filme bayo wewe de wajitaisha bo mwanamsho hangu parce que leo mrumshe yo uhibana elinu bahisha utende uhibi aridi kwende kujifitinya kujifilme ema udwe vewa haruma bangwela helilo bojo jiunda mwanda muhimu ema udu mwana maho yesi haruma bangwela helinu enda hawasi itile wazia haho weitongo jenda honziani yabo miminga mina sitara hindi haho ngubu mwana msho hangu donc hewa na sho hatwe mratsirengerezo sosio na telefoni mru halate maisha he mrajinika sura yambi harumu wanahe ewe inu dunia na dunia mudawara ewe wajaza hatu watife hata sio na krizi sababu duanashwa hatu au sababu ndasi surtout ndasi wanaume ngasima kalboshwa ibobotura mudo atake beka kutsura take karna uchange karna unja esprit ya kibinadamu ngwambweze kweli haini utohe yabo
rijuheri tsa solution chati do ma réseaux sociaux tira munguri de yo na tira mais ça veut dire quoi le urenge mwana mshwa ndio mpedhi bahari ngao na telefoni mais les téléphones on les a ba miska ukazabo bo mwana matura. Amina. Maraba meji mwana mabenius Mwenyezi Mungu jo utukuza ngwaje ile kaizo hamba yabo wanasho hatu waishie warengeleso heni ujokade na mwanamme yasbutambi mwanamme ukaya ranse telefoni hule utigarde telefono kodeni haukarende wanadamu wapeu mameshan y'objectif ya hatu rimsadisen so namruhamandwe gala cinéma tsaino haritula muzaze la vous amafiti. Vous voyez les gens mauvais là vous amafiti c'était des live boda ba cinéma zaho wanadamu walo harmasere zwa des anao shazum jamila respecte en shahan respecte ma belle-mère wahan respecte en romahan mke wanadamu massage mrenso rodondo shanyunai mrenso fitinia na muhazil mrenso za video za uchap izo des live vous amafiti. Vous voyez les gens, vous voyez les gens, et vous avez fait si bagama utifitine manyanyi ho hazini, utifitine manyanyi ho hazini, utirende mrumshaho nai, utireme mrumshe, utirenge maliza wangu za ukumi hudunge mrumme ho mwana mea hulola. Izo des élèves vous avez fait. C'est ça le plus important. Yoni wako wana kazo za maana sha. Live za utiliana akili za ufanyia na attention kana na tifanye jao izo kwa tiona maana parce que le monde est devenu aveugle. Donc kwa ni manda Mungu ngujiunde kana kabala mimi de ulo jao mi dola jao hadi waza kana balanga mina mwana mshwa hango dingoni ngamina mzaza hangu ngamina mbaba silola. Ewe réseaux sociaux inu hadazi inde dunia. She akhira ngarjo henda yuko ngarjo chila umuso tipia chikazabo mwana maturamu yabonga muronsi Mwenyezi Mungu na hubeba hati ya hubeze mvu ngasindawe nana haini utofanya makajaile waripare bakatogari support mfanye hedi atoka uwe na maswila ngwajogele usapana leo watukufu. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yanike mwiso mwema yarjali hirna baraka ngasi TikTok ngaruna wenji waheza wanawashi ujide ya umana utulana zenguo ngasarmare zere zungaruna damu wenji ambo mafiti leo mrugu ambio mrutifiti na azile vuza hangu mi wana dongo fiti na wanyanya umuhazina tuna kertasi zile vuza hangu mi wana na wadzazi watungo urenga owa mazababi wafanyoze nyi kubatuna makertasi waboheze mali wanaho wadungu zile vuzangu miwana no wana washe waredondro mahaona hii warende mesclave warendondro shahaona hii miwana oandrika wakansi haurendana nai harmenti no atsimbao o ulanga nai. Je des élèves à ma fille, subhanallah, dératé des calbochi comme ça, on ne trouve même pas dans la rue pour les corriger. Shaizo wanzao wado dziha zesurazaha waudamba ma fille. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema yajali wanasho hatu izo ikao doramba mjiankili hauka mimi nsina ujua njeni fixe mru nivumbue mru na bemruka wakati kao j'ai pas vu le visage sheke mwaname uvumbu ulando hizo kweli dia filma wanasho hatu wallahi il est vraiment ani demo con bâtard sha osikurjo ujua manadamu avre si parisa omuswanifu ya ukayandaye hauri jua manadamu ikado usifanyo kanomba nafasi nananyi wanawashe malada mtsona akili mkubali mdo filmewa na mlo Mwenyezi Mungu haukaya gamparao naibu duniani gamjuparao naibu ensuhi ya kiema haukaya bo ngarjueda na uzia live nyimlo Facebook gamjukupe live shaga mrengo wanadamu wa ili ikao wabeha demandivano rishezera aizahao lijua ukupe live. Assalamu alaikum allergique. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam alhamdulillah. Zonongoza ambazo kweli juzi vanu silama ore tukona fanya permis de conduire maana siko mafanya permis ya Faransa tifanya kama Brest Bretagne alafu tifanye permis de conduire
unu njikaza fait permis de conduire à la fois ha libi ama examen na fait permis jatipashia tiro hatsenza mu mahore mana tfanya 42 heures nifanye permis ke kwa tskurani beha surati le mahore tfanye permis tireje ba hore je isipasa bahazi nzima ya emwa ya tomati hazi ya emwa ya tomati bahitu rwana shahangu alwabo na parsa habo wangazi jabo na makartasi hamala mi kwa makartasi afemba haziyo ilanga kama yule mnariali yo shilaselie ile bagari parce que kaone permis mbushu na bagara sa euro 1000 euro abona maskini au 2000 euro bagari basi kwa jandrihiza na femna haziwo wana nisofanya hazindo warahana o wendo abewa walobala walo yabo wa afrikana wala pia wanikaushia hata ila bahazi tizilwa njatimizi ye patro ajana bekai hazi ufanya tu 20 au ufanya tu 18 garzi yao baha garzi hazi anu eza bari zeo hazi ewa mabakisha banu kwa tuzu wasoti dabi na mimi kontrangu ya emwa angaruzi yao wewe na hizo fitina uhangazija wafitina wanashangazija wakaba kufanya zibina bazimabu dada kuna bema afrika wa wandu wataza sude chef watandugu watantolwa yabuzo amba kusoma rabu wabukweli bwabo mishazunguzao zunguza mbao zokutamara bwabo kweli yabo tsizile hazi titola hazi babulawo na bwana ru Bretagne ranzi hali watu waje nyumbani una kamarisa waje nyumbani abuzo ambako kutamara so sasa mishazunguzao mno bariki kaujo shido hauso wangu bakutamara bwabo kweli bwabo kweli zo ambao zosi huru juzi zijana mwade utubano zini huru na umwana mshwangu ngazijana kuna misa ngoso pia sasa leo ndone sebana bejana bejao sheka ngusho sala ifungushio umana chungazija shaka kaza fanya bati ranti hazi rojina basi ngo hazi rojina anafanya anadusha zifundaro zile za habari ambao abunga wasalamu alaykum amsobonsi kwa mambo kazo ngamba kusoma rabo wabukweli hata one makatasi wote bwana nyao tena wale mefitina tuna hazini ngaba tuna makatasi watu fitina watu hazini ngaba one makatasi mwanya wanja hazini hula ebe mda hore be mamsho ahe wei mtashughuli kujafanya hazini arwa hazini banu ila jo hazi nafanya tatolwa hamada bisaba juzi tolo juzi ngabo watamu kutsamba rabo wabukweli juzi zote jana tabajuzi mwezi uno tifanya tushi 15 watafitra tatolwa na umana shumka sija wasalamu alaykum wazia marabame njimguna utukuze ya uponeze ajali za wanadamu waponeze rohombi wangodo joka ya hunu hani mlugene riziki ya hahe hani mlugene kutia hahe sheka do hanzardo jihanti ya ukaya gamanzole riziki ya mwanama abandu kwa jitrompeo yabongwa jitrompeo nyimlo Facebook dongushirani herna baraka coupe live de 3e jour tsena jirambe sujet ya hemru ya pulie ya mbiyemru msha mtolaka hukaika kujanika ema pesa gamjode na kufitina ukemwana wa hangu ya mdeklare mrajina nyezi muna ponesha shona da mwapeu ngarjo huja e 3e jour yede lundi kamgwa benze nelbaki imbabi